Masolo la vérité. Bon, je n'ai qu'à fallu qui ont été. Banzembu. Je n'ai pas batala comme na parole balimisanga. C'est le wa ni okora ba fali na ba vocal. Oh. Mais en dévoiler siko. Ah ni okora ba enfant. Sera noirite, niamugunya. Simuguimbanguna, seje munugamba. Kadene malula ye balimbonge. Hasemoge ba. Babule bonne. Anokora bonne bloc. So luka bakoko na yo. Mwana yo bakoko na emyoso lungola mwana fali pupa mutalinga atiksi na yo moko. Na mwamba na kumumba tuna bana ona didi stone big stone. Tuna kabu ya jana ni atara wa fala oba kwa kabina ngana pale. La fas aibinga. V ngana koko na yote na mwana na yo kaka. Na lega chiu neglija nga fali siko mwana yo. Abino na zolo azonga pulanga koleka yo oboya pwana. Donc elle mise monta fala l'équipe bina fili na bino nyonso na génération na bino elle monta orchestre te le wa bina fili. Yo masanga ibla touta. Touta me voje contre moi sera oh ma c'est moi. Bon on bien encore kabuya bon. Do na lobi ba wa wibo sidika so bosika ba gola moto na mino ya sheta mbote ba bana kwa ngamo na kumba to ngamo zulu black mais ba so melanga voiti ba kanga mane mete ma do ba danser wana mukolo kama fali tilo yomba tam kalaba woti ka fali de vraiment babu mo okasa na biso non ko pote non mo okasa na so ko de BCBG ande batu ka wana leader mota legijibe mpia na kibango na wenyomba ndalikaji bata ata bencho na biye président division zo dividi na TV tuna ba katika bibala bala pe mabe yangam na tsanga ngota longwa to bunga leso na kota okesa moso mpia ke legito na kimi isusu na go okesa moso na go tarom o regretara te nengo changea otika manza moya mama mokilo o regretara nango te mais sona ogote mika mongo ba maître nga château je ba biango jamu gwale ya go bedambo mabudigi moto tiron nano bineta singwa pa manajini magolongolo moto ko felo mi de moto ne baba pada kumudo tika wa krini gadima yo gadima ye gadima di bani mobali nangawa na gome mayena mogongo wala nzima wa mama kalala medo lembi plaza za mbote na ye nana mema ko pa fali ngamo pili zaki ndene zaki journée na utabaza na ye choko bele sero mbabe yangao no sera bapitina ba kerosene ba osa baskize ba bumza ba voa bili ngana otala ba ngote wanga de na sala 6 ba bon fali lo ba ini tango yobwaki bon boya ne na pale ah ouais elega migo na gene ape na mbiza basanga test na bogela ye ndamza muroma oya no lande bakoko bateke balela so mutankofi nsemvu mama oya nja mandara banja mandara mamina maramanja mampo ndara mawo eloro nini ozana ko souvenir à malam na musique le bon na yinkole le bon na yinkole wana le ba de wana na chana kuma mama psona konta ngote na oma zego na album na suma na power mda suma na album wana la joie qui manque que suma wana scène de super wabi na tama na 8 mois quand on tama bien kabo tu parti sur l'équipe kokoso succès na Congo la rabien kabuya tala basi na peke to comme bampan to karo mzamilinga karna ngamo kaka ngapa kwa mafuta ya 2000 francs dans la vie na ndo betana everything mutu kezala ka raf 80 to yora kama kwa tona yesu kwa ba ko zote to sombela mtaba ba bansa papamba yana sala de aveno kala geno tsika na ngana na ga chap mara ba kabla bana bwe ndo pengo male pengo male malembe ano mela bangi malembe to mino loto ko malembe nagabo ndi ba fulanga
na chantage lo na omangati classe de musique na 11 ça la musique te classe na lembaki classe tant ko na biso kasonga kofi tola na mbongo pa na biso moi ça zene papa na biso akufa kala avago akufa so obisi biso ba age ba 10 ans neva des wando sa musique wando kabula on ndingi na classe kabuyo te na église to na mbete église to mo mela ba mbongo na ba 11 ans na mo ge ba 11 ans tu na mo ba mela ngaba mbongo na ma so na ki musique mo ya profane bete ndeli be na mokili ya na yembaga na mo bo so na isi ba rigen ouais na caché ba rigen wana rigen na sai 6 rigen seri wana manda 6 rigen mwana mkia bwa ga bakle wana imna ngaba tara ba na miketa ngabana juge na to na mo bwa be bakle kina ngali boso na sala ezalaga na musique profane kina ngali boso na sala ezalaga Zamzamuro ma oya zamzamuro na boga milanga goga fata bage vede na zo zomba bana bakufela ba mama papa botekela ngana zo do na mai la bizu poto mbo vanda pana ye adayo mo shali ko fa tikela mno la da 23 c'est pongi na mpeke tinga na go mo sala tiko plato vanda ba wara mu batekaka ba spaghetti na viande ba wara do nga siku na umu sukolila ba wara basani kuwa nga kuwa shibanda wate wara omiga na yembele ikri nga black yate mama de madove yo de mageri yo nanaga chope mama botika fali yalimbizi kabuya Yesu nadengo ba didingi nwanita nadengo gumbo ya bobo sulemanita adorer Jésus. L'impresario Mandela Weston, sponsor officiel, vous propose Fauteuil jaune, l'émission du moment signée Miguel Niema. Obrigado impresario Mandela Weston, le partenaire officiel. Mandela Weston. Solo la vérité. Hugues la Coifficoté. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Oui, naibisa bibino na kati ya Paris na Aubervilliers awa mubimba mbise sana makakaka na Galaxy Mambo ata ukei suka uzunga na Galaxy Mambo petite histoire ya mbisi na kati ya Putu awa c'est la Galaxy Mambo. Papa mama olingi olia mbisi ya munene oyo Kimambangu na 137 rue André Karma na 93 300 na Aubervilliers Ozamo Bimba. Restaurant Galaxy Mambo awa na mikili ya poto kolia poisson frais nde secret na bino. Tala poisson tala nde ba bimsi yango tande ba nyingeli ya matungulu kitoko yo wapi ekei saveur savonnier Savigne, biso na aussi sangonga moko
Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Bonjour fidèles internautes, soyez le bienvenu dans votre émission sur la vérité, émission Oyo. Tu es le rabbin vérité en face comme d'habitude. Merci pour la opportunité pour passer biso, merci pour la grâce, merci pour vous s'abonner du jour au jour, merci pour vous partager biso, merci pour nabino congolais vous soutenir biso physiquement, moralement. Les amis qui force, conseil, reproche, les amis qui force tout ça nabino. Tout ça s'il vous plaît la déconner sur Oyo non ba s'abonner la chaîne YouTube Oyo sur la vérité, vous s'abonner s'il vous plaît, vous s'abonner la chaîne YouTube les amis qui force Oyo tout ça nabino. Merci beaucoup de tout s'abonner. Bientôt, tout ça, 40 000 abonnés. Parce que bino ba congolais, bino ba africain, bino ba ndekona biso bondima ko s'abonner la chaîne oyo, bondima ko tindika sur la vérité. Merci beaucoup. Le lot on a réel plaisir to yambi parmi les grands animateurs ya moko na biso, parmi les grands créateurs ya ba générique na kombo ya Kabuya. To me ko décortiquer le lot zamba biso to yambi na fauteuil jaune, to so la lo ebele, to ça la bilan na ninga tika na poto, bilan na année passée. Et les gars qui ni to miko sola pe auta wapi Kabuya avato ibaye na groupe ya F victime Kabuya auta na wapi bana musique wapi aza idole ya nani parce que lelo Kabuya yo tanga di animateur ya mboka na biso aza parmi ba animateur oyo basala succès pe basala ka succès et puis ba animateur o ba créer ka ba cri o ba sala ba générique Simba asala ba générique Simba aza lelo parmi de grands animateurs ya mboka na biso ne sim na débit Kabuya to meko de côté ma bébé rester connecté rester branché na bandeko tout oyo ba tchaka biso poa. Merci na sponsor officiel ya émission oyo Mandela Weston. Merci na force au pesa biso tozana Kabuya Kabusho. Bonjour bonsoir Kabuya. Bonjour. Migene bonjour. Bonne. Nzamba zo batera. Yipoza bien kota ki bien. Poto. Sambi poto seka sawa mi zamba seka pamba. Voilà bien. Ngulu nzambe. Papa na Yesu Kristo. Papa na Abraham toujours. Kabuya lelo bandeko ba découvrir na F victime. Mais tolinga to ka parcours ya Kabuya. Obanda muziki wapi? Muziki bana yango wapi? Abata muziki na bana muziki na epa na biso moko na ngaba parce mamona ketonam en fait akufa mais na choriste. Na ma ko wala na mwana mke biza baneva. Nando imba to na kul papa amugoda pasteur de l'Église na chine bando ben azaché kwa gilo nezima e biango pasteur de bobenge peut-être je wana perpéa ba Kabuya quelque part na umela de l'Église aboza batakizamina ba yo zwanga na yo beta album mo boto betaka na la puissance to betaka to beleli yo nzambe nangu ye yaka to beleli yo nzamba kibila ngaboka. Tout armée forgée contre moi sera sans effet. C'est de bon ya yo mogo. Donc tout le bas tout est là. Donc Kabuya aussi frère en Christ. Ouais, na zalam na nzambe mais na lungwate. Na daga ye nzambe tellement kuna bando salanga bisa sala. Bata mokili wa mema bomba profane ba pesa na makambo ya tugenda na chame wana siko mais na raya nzambe et obanda pas d'église bondo sala bondo sandi na ngaba na église ya pasteur mamona Galilée ouais kuno sala peka animateur alungu wana na gomo go beta na bakeza ba quartier ba korando la musique na mombele na ngaba na Burkina Faso bien Bigas avec ta mise ba chanson. Balobo donc to ala mambo bele ba ko David ko animateur ko David na zala pe na banga ba donc na so on vous allez ka animateur to zaki pe chanter chanter no yimba no boka oyimba zo boka to na mene gua oyimba wa siriona donc na so sikise ba never ba dizona siriona no ndo iba ba nana star motema yi donc na ndo iba ba bébé Souza. C'est un peu de ça, c'est un peu de gain. Nazambela ndengeni nango pona blete bola no tapagezo. C'est un peu de ça, c'est ba gezo nguna ibe ba ngote. Tebe mona mkeka ni matemo mona mkeme ngane be gizela itsunga.
Gâché. On a beau rappeler on est bas sérieux non. On va rappeler biso. Tout à mes forgés contre moi sera. Oh ma. C'est moi. Bon, on a bien encore Kabuya. Bon, parce que aussi sur le âge de 10 ans, on va dire sa musique. On a au Kabuya, on est dans classe Kabuya. Té, dans l'église, ton nom bête l'église, ton moment mais là on va 11 ans. Na mo ge bad 11 ans, tu na mo wa mela ngaba mbongo. Na ma so so na musique mo ya profane bête ndeli be na mokili. Ah, ya na yembaga, na mo bo so na isi ba regen. Ah ouais. Na caché ba regen. Wa regen na sai 6 again. Serio na manda 6 again mo na mkia bo ga bakre. Wa na imna ngaba tala ba na miketa. Ngabona juge na to na mo bo ga be bakre. Kina ngali boso na sala ezalaga. La musique profane que n'a pas besoin de ça les alaga zamuro ma oya zamuro ne boba milanga go gavanta bage vide na zo zomba bana bakufela ba mama papa botekela ngana zo do na mai wai bi ambujimai aligana garantie la te mba sukutu na bitu sokoma aebi bakutana na ngaba utatu baba utiki senzo ina ngaba ufutila na ngaba wama na ngaba te ndinga na mona ngaba pena posa na mona ngaba foboto na ngaba mais oui ngaba dans bobila na ngaba na doma ngole na bondo na ngaba hospital ka wana na mishu na ngaba moi pe moi na ngakrisa tanga kana ekole ngana tanga taka wana na ngaba topesi bana ngaba nyonso ba biso topesi gi basket mokonza double commune mona ngaba mokonza ngaba so nde gi basket mokonza ngaba topesi gi basket fire basket héritier basket Kennedy Biembe bourgeois Biembe toujours wana mombele sikoyo basket ngaba dizenzo to boyite me gi basket nde Ngaba ya solo. Ngaba solo, gi basket. Ngaba mo kabuya, mangwele. Megede mababeta mangwele koto. Banda tera, ubaya ya. O regretara te nengo chanja otika manza moya mama mokilo. O regretara nango te. Mais sona regrette meka mongo ba mettre nga château je ba biango. Na regretara te après c'est que débat maître mamba bongo ba pitunzo la sacre pour être patron sans complexe babu jongo assistant social jongo kula mamba bongo na gata ilo mote megede manangai eri no mbasi appel masqué appel ay mamba bongo donc na tana ka zote o regretter pour yo na regretter na nini tuna lo ezaka question omoni par rapport tango zo sala nzambe ngobono mena masanga te parfois to bité so komela ou pas tango osela nzambe olongo mso mona banganga na obin otuninga na silot différence ya nzambe na ya mokili musique mokili plupart ya ba animateur ba simba kisi plupart ba animateur ba melaka alcool plupart ba animateur baza vraiment na bazara vraiment na avenir te par rapport ba to osela musique nzambe en fait différence o ngana mona ya ngwana ba animateur ba simba kisi musique nzambe na ebite ba animateur na musique nzambe animateur ata bon ça te mande ngana opesa mbote mingi na muta ça mama animation ba bien là fa Benjamin Mulamba na Moïse Matuta na Van Walesa parce que Walesa ba nimine so ba mbote na onga mwana na mais monsieur Souvena kotika église na ko na mokilo regretara te c'est ça question tena regretate et taka musique moko eza musique dera zela kola des musique de wanga mikolo na sala kremo boye na boka ndama mibima ndama misala na we mo mena musique katana mo mena musique mokelo tona boka mama de ma dove yo de ma geri yo nana ga jobe mama botika fali ali mbizika boya yesu na dengo ba didingi nwanita Ngumbo ya Bobo sur le manita, adorer Jésus. C'est ça la vie. Parce que quand la musique on mokili to yoka ozoba retour ebele kabu ya biso yoka ke ti comment na niveau leti moto e bouger quand la musique on mokili. Différence ya on to eba.
so regretter parce que ndé to yoka na ba sa date to yoka na ba né les cas qui Kabuya il paraît que monte bébé Kabuya monte beli liboma il paraît que ndako simba ba kiss bon il paraît que ça là ba master na minu monsieur orchestre ba takaka yo boneza ba il paraît yo monte ba précision bien so vous avez musique religieuse to musique nzambe ba takolingo ila ote peut-être pas longo que simba kiss Mbutalombi prêtre Jésus l'agence sur London toujours collègue na bien Jésus là to pesi baye ombote nakeli kolomba mo ngai za mamba kisite ebe momologo te motongo ke se bo nefa animateur peso lingo tro mabe oya ba shenanga ba moto na ba ngabela liboma te na bela liboma te na bela na malade muta normal ke nga ba shenanga pona mwasi kala beta le motel mangala pomba bunga metre bana mbele katakata me oji metre ali numa somba imamba bon joueur makasi metre yoda na mbele metre bate bele no luka mosta na mbiza Oscar Sangai na vendo luka mosta na mona na tante na ba jeni mobo mwangu ba metre te nde o moni fimo ale kibote o mosta na zate susi ponga nga mwasi to ne migolo na komana nana donc migolo na mona anana etalinga mogo eri na lo bana bo de fois yo monsieur bitaka bana makapande bala ne bana pote nga poto na pote na go bete bebe chugo ponga combattre en plus na Zulu en plus na za flic nga za batute pe na mona Château Rouge mute e formanga lelo mige kangango badne so mona Château Rouge mona ba viene to ba na Château ba nanga don batali ba tonzi kinyama so ba koba fox bon va vanda wana de meto ibani peto kutana ganyo kutambuta lombi me kato meka yo ba basket ba laka ba betanga buteta na joa likola mwasi et on a dit que elo chocolat et j'ai la raté. Bon délivrance c'est commandé ni faïba salanza ba sambi là. Li boma na bela raté to ba beto bouteille. Oh na perdette. Na oui ba sute wana ngato ngate ba ya ba zwanga bana ta bana mumbele ngaba ba kuta tsimbinze ba logotanga makile seme ba bole na ba mama. Makabe ambote platsali mama tabita na bota de mami Jaël maleg na mambo ma de pesa moto pona oga bien de négation oncle na ebi de lo na fauteuil jaune dans no web sabiso ke bando bana carrière na mona o mona nganga to simba kisiti nganga za ne mona to la pe banga na to la ba gimo lega azanga voilà grand prêtre ba grand prêtre ba David Matarigibala to pese mbote boss siko anga ngate me grand prêtre kaka muna bango na cadre bono mutaisa mama msu na boma moto dans vie tati na boy que David Matarigibala vie prêtre indogi merde mais abeta merde bo que beta fort chikumambila mbote persali fiso sa ipe mbote Vide le mbota yuna migi neto kuke bet sula nga mamuna biso to sula babra kri asika nana sali sikse ngali ngibo to cause oui utaina magamanzambe wena mama mukili watu wana poso ba découvrir yango moni to ke wanda mona ba jona esuke ya bambo na uta epana biso mo na choral ba okesa ba karate ba melinga ba mbongo te na okeza na kina ba église ba église na biso ba karate ba delisi ba kizamina ba ninga mbongo mona muke nondo pengo male nga pengo male malembe nano mela bangi malembe tango loto ko malembe nagabo ndi ba fulanga na chantage lo na omangati bano mela bangi omeyi loto ko na sima ki c'était courage na am de montangai dans la Lungwana, premier orchestre na beta, dans le orchestre quartier Burkina Faso, ba courant de la musique te beta na ba jani, te za ba te belé. Na mombele, ba na mombele ba ebi, dans ba ziba kamuna ba ebi ango. Dans la Lungwana siko na ye. Question nga mo répondre ngati na tuna ki obondo ka la classe de musique ndeni. Classe de musique na 11 ans ça la musique.
te classe na lembaki classe tant koko na biso kasonga kofi toala na mbongo pa na biso mama biso azana papa na biso akufa kala avako kufa po papa pa na biso papa na biso wa ma famille na bomi koko ala na mbongo mama kana kwene ngavana na vana tuna koko mambo ipe ya uto kufa kukala ta mama kwa songo sko ala na la ko na bisala capital monde biso bata ba méthode bango ba méthode ba bangondo biso sko se kala se amabutu baku bano ba contrôler ba bitaba bangondo ba chef wana so koko ala ya bongo nani la city train na onatra onatra ko ala mo chef Nikolo comme moi chatini OK boyima nga otambo na eto ala pa mama ba ko ba diza ngo ba exair wana nga za vivant pour nga mwana 1900 quelque to lo bati so tonko ko ko fa mobali papa na da ko pa ne bekala autant ko fi papa to dina ko mo na mama so boteka moi je ayo ko mana ebit c'est habité ngape na pogeza vina ngai to na pogeza vina ngai musique na otika bonga jogo jina balu chebe o ma bala ebe obana ngingo na bo santé Élysée Mpaka toujours Audrey Mbongo Apo Katinchik Olanti musique Jimbo Fossa azawana Jimbo Fossa grand poète aima mama wa vera bisa soma le bongo mbele sa mutaiba na ka chonga na kola soma le pango na ye na mwas na ye ma président Mbote de musique na musique te pa na changeje ngomba kosa ka tena kiko ta bike road mandiangu tu répéter na super aller na hotel Avenir place na kakola ba uta ba tele yo ngabana le kawa na ulunga kota fi andike road na ke uta da kumuda na tika bakte bele kota da kumuda na subo tunia websa yo division zo DVD na TV tuna bakatika bibala bala pe mabe yangam na tika ngota na longwa to bunga leso na kota okesa mozo mpega legito na kimi isusu na go okesa mesusu na go taromo pada kumudo tika bakrini gadima yo gadima ye gadima di bani mobali nangawa na gomema yena mogongo wala nzima wa mama kalala mettre de l'impi place za Mbote na ye donc puis nangai ele ba pri ba mama ba yanzi bando binango yote aye mama mozo chanta loba ibala ba labe eno bogila fale mezo mobali nangawa na gomema yena mogongo babina kutentuto ba mama yanzi Mbote na kompesa. Donc abuya onde uzana boka biloko ba yenzi ne biloko ba lubo 500 te na ba musicien non c'est ça o ba na pena bedelo nzema Michael na lingala na betango ouais félicitations après panda kubundo kiwapi ombo na yo le mananga papa na umeli logan sheme shababi bana savoir bordet bayi ngo ba zebele après na yo ki na ngabaza bana na baza utaboso ponga na kombo mungale amo mungali wana na bozo kindo sana nakika ka kulukafika konta moyiga nakimi ndaku uka kofi vitesse ya tezo saibo nokwa betio usabo nokwa kasuta atana biye musique nanga okimi chick ba kumu do bombe tenga kwa donc ba sa ungali ngete non bon na se intégrer balingi to sa musique ambroje ngokula linga abana se intégrer Bobo Djonga merci assistant social elle ça batutu on va papa penel donc on comprend que bateau sont avant moi ici maté quand on yo ami c'est baluga animateur na soliste na bassiste na duma ba ke boza ba betela vie mo fofana mulaji ay monde wimba bato boza Mbote na bango ba logel cheme ba ebiango ba mama na biso ba suna boza ba mo ba sebla misusu ay ba ndi vonde wa ma bebe le kaka ti kanozo alingi yeye oye bate turba duzabate nakomapya tukinda bwada batomona mungemo juku bazonga na la carton no wana agiminde no la na vemo Michigan peut-être à vivant
ata vivant bien ngai na bana mbele qui mangono tout mettre d'où les jambes électriques mettre chaleur venant chiche na lemba respect yawa na beto sur la ciment mettre de dimu shugudani bon les awana na ba ka ta ba binde bituna ngina boza inane poezango toge kuna na brazango apesa to ba fola Charlie confort ko to don to lo ba tinga me o Charlie confort ba so la ngade wana ko ba ibinga pa me yana kumisa nzamba ba tela fali ko pa egle maxi ngana ochabo te nga chabo ponga na ta Jesus mama boss mika mongo mamuna ye ya biso kama donc na olo batote fubona mulaji adonga biani wala biso poto mbo vanda pana ye adayo mo Charlie confort tikela mno la da 23 c'est pongi na mtoke tinga na gomo sala tiko plato vanda ba wara mu batekaka ba spaghetti na viande ba wara do ngasuko na mo suko le ba wara basani kuwa ngakuwa je banda wate wara miga na yembele ikri nga black yate seigneur na le bele na le bele ya Miguel non là aussi de la poste à Imamba bon aussi de la République à Imamba de la poste Kaye Kabuya aussi de la République à Imamba bon de la poste Kaye nana mimaka pas fali ngamo pili zaki ndene zaki journée na uta braza na ye choko bele sero mbabe yangao non c'est na petit ba kerosene ba osa baskize ba bumza ba voir la bille ngana otala ba ngote wanga de na sala sexy na tala ba ngosigo fola bete na figi na ibo ta tira choko ba suki migeni manangai fola bete na jumbe na beto il est chilana na fikine oui na fois des fois bana mumbele bana lemba quand ça bete na score na ça Vodacom na score na ezaka nini à peu près so c'est rappelé na bosana c'est bon wana modogo bazala balata bambata rouge wana ya no beta bia kuna jona le lavo ya bo panza bonga no mata mumbele na ngawe za so na bobo iba boma out yo lo inga mumbele ngawe mandeka lelo okulu te kala na lemba za kabuya na bangu bairinga banda bo mwana na kola tolala ba masanga complexité so ko ma lewa atana tona sai atatona sai 6 hours na bita ba kokozo na la ba masanga de la ba o ba pa na za bongo ndeni ko niga ke champ to duga ya kalo kwa longe to takasa bo to duga localité to duga Patrick Mbala tu vois pas to duga na nega champ tu vois c'est ringelo wote na lega bongo. Voilà, na fikine osali teste pour kutana no beta bia bo bon na uti boza na bien animateur na choke bele fa na be mi sa ko fesa lo kesa na beti ba do cheme na beta ba album na ba na sa ginga de mi sta carte bon ale no mi sa carte na mi se ya carte na biso wige na beta ba kesa trop donc te bo ba tu combien bon ni ba Charlie Confort toujours Dondo et ils ont marché pour consommer après des awana donc fala beta bien nabi ojuna le level na matela yi afiki ouais abita ne konsenga ba yo tika ngate yanege erigi ndomba sapele maske atika ngate ba maske ba landa nenga ba sa presque na ba fergani agana gaida balanda ne bicho za somo aliki ba wana tu vois o comprends na mata bona beta masasi bando mo fala tuna wana ni ade kabuya bateka kabuya on wat bali ba mbuye po beta concerne wana non beti album mode à part droit chemin ouais deli ba bumata na mata na bogla
Ale tu fais tout ba maman pono ba teki nzoto na wisa ba baganga ba maman ba lingi kaka bana oyo ya 17 ans. Bino ba papa mi kolo ba kozaka ba maman na ba 300 nzambe. Mama boy na anga mwana yaga yo. Amata punda te na mampo. Mudoga matsana beta. Vous comprenez? Bilinguton Monseigneur Dango toujours. Mbotena également. Non, stress c'est dans la marche. Le bas mi quand on la réponse. Au moins ga crion non. Qu'est-ce qu'il n'angote? Bah bon fallait le baini tant on boit qui bon. Boyane n'a parlé. Ah ouais. Et les gars mi go na gene à peine ambiza basanga tête na bokela ye. Ndamza muroma oya. Non la ndeba ko bateke balela su mutankovi. Nzemvu mama oyanja mandara manja. Andra mandara manda manda mamina maramanja mampodandara mawo. Nzemandara manja mbanda badam anandya mar. Ouais. Musique abozela kati. Pula mgalombo, pula mtalombo. Kabuya Fumutoto. Okuta banani comme animateur na victime série on entend yaba. Mbote équalisateur. Équalisateur. Ouais, il allait comme titulaire. Dubai, allait mkolo na bisoto. Dubai wabo. Aïe baleo yo. Ngam na peta loboko lenda, loboko vimba, loboko tolo nganga. Ngam na pesa ngam boka ka. Aïe baleo yo. Kina yi. Na bisete ngate mana bogo to zwanda mboyo. Baksa litaba. Loboko lenda, loboko vimba, loboko tobega. Oba. Dubai. Équalisateur. Boussole. Kasangidi. Oh, écoute bien la boussole. Wana umwa da mwa siko megate wana mwana president. Lega pres. Allo, tele boussole. Ko megate ma. Écoute bien na victime. Ya tongo. Ah ouais. Yo dem podi yo megane yo megande ya o magata tele. O sene. Lega fali. Ngasko mwana nana. Dodo umekana do yo yeru kwa fala sana pote ngasko nana sana kini nana ogane munene. Donc, écoute, le 4 alimentés, je me trompe. C'est ça, on a mis équaliseur. Boussole. Dubai. Kasangidi. 4. Ngai Tamotina. Grec. 7. Oboga. Non. Ayape poto na ndege na mzumu na ndege na Turki na ebite. Na me yaba ministère. Misuba yape na babato. To kote ndeni. Bakumara papa, bakumara pour mes amis. Inshallah bakumara poto. Na poto la mutina lubika bongo. Tozala bongo to poto na tile isuka kabo. Mais tombo yo sala deuxième album na Fally Poupa. Boboraka ba animateur combien sur 7 personnes ouais. À part Coco. Premier album. Premier album. Oyo contribuer. Coco sorti là. Diga bona na kata sorti. Je t'aime. Pozalungo. Aïe Fally yo Dubai. Aïe dik dobo golenda Dubai. Après dobo golenda dobo gezimba badoka ngela. Après tunga. Tazi yake na lembaga. Alege danangona. Égaliser mando. Beta yemoda. Égaliser mtagenda. Le monde mon nene. Imagi bogi. Mana koko zibora. Tubora de. Ndina imo pote. Ah bon? Na Dubai. Mais pour l'année, barrière zaini bango boka. Déjà, tout s'emballer. Tout s'emballer, donc you espace de qui au bas pour ça chaka. To babo lobby studio. To be ngabino. Ovena ndawo na babengo te kuna chombo. Ba to be no babengo te tu na so boy bien te to ngana obo gelon kuna. Andia jipe kesimbo te place l'ingénieur Kyong. Boss. Après faire un moto, j'avais base toujours l'ingénieur la passer. Voilà. Mais caché Kabuya zara animateur nini. Au travail mingi nani na ba kuluto yo kuta animation. Au mingene ma désolé agence secrétaire dit que London, désolé toujours net amno que agence assez désolé à touche beaucoup travail tuna. Ba coller comme normal ça là 2 jours 4 jours comme désolé agence assez respect. Nanasta otema awa bakri eyaka otunimelo mubona au travail nani
Batalaku. Batala on est au travail comme on a. Je suis dans un carré qui somona. Nana le leto. Yanga di la bébé, bébé. Yanga di la bébé. Jamugo. Eh, moto, non, la viande, ma bébé. Yanga di la bébé, bébé, le mama. Bébé, le bébé. Non, tu vas, bébé. Ndio nende na ngana ngata iza aza fier ndio adne sana jamu gwale ya go pedambo mamurigi moto tiron nano bineta singa pa mana jini magolongolo moto ko felo mi de moto ne baka papula be bato apa embale ya suga na bango bele mutano mosena edango wapesa longola bajia zizara chaka jini ogena iswa boga bina kende kuna yo animatera po oyimba atende baninga oyimba de ndani ba ya mbote bena bejuna pa ndo chaba vana bakera na empire bejuna pa ndo oyimba ya migi très bien gulu mbarange mara jo ibaniaza ya juna ya mona ba Gede adasha Jamugula peti mamale teli ngeti dire muji afije Oga Dezego Boniada Tundi mamuto andi mamuto Selonga ibaya nono bibazali ya nono mbode bebe zazali ebit ya nono ya biso zaiko mbode bebe zabie na on est toujours au dajongo kula vendredi samedi dimanche obita concert bako take bene na roli a BSP na kai kachan restaurant qui te jonga 3 ans na kai kachan adresse na be migrimo sur la vie non tout na ngaso na Kabuya lelo plus de 15 ans na musique bano bana carrière na yo plus de 15 ans au beti makambo belé au contribuer pe na ba générique ba anima ya ba artiste belé comme par exemple Robino Mundi Bobokela ye lelo a Bobokeli ba Emile Alias Bobokeli ba Fila Basele Bobokeli ba Charlie Confort oza vraiment na carrière na musique congolaise lelo est-ce que na musique ngo futi nini pendant ba tantôt les na musique congolaise est-ce que Kabuya na vandi boko c'est biso que oza na mabele moko tongaka na kin Kabuya musique congolaise sombi so voiture moko de lix comme tel na mbongo pina musique sombi ba kabeli yote au mérite nini na makambo tio ça na musique congolaise comme mérite c'est quoi ça biso c'est-à-dire neuf azana raison donc c'est-à-dire neuf azana raison na bola Charlie Confort ada musicien yego da yemba ya ba dimso buko cha de ba studio yemba te ba ze belé atana poto atana ko yimo voy pola me yemba te donc Charlie Confort de be dendo bon je me dendo déjà à marché et talingate Charlie Confort as un musicien, la fille Basile as un musicien, bah tu guestes, tu viens à parler donc, tu es massa et soit bisoté. Donc des années, et là on a beaucoup ça la musique, et là on a dans la musique, on a beaucoup ça nango. Et là on y ose en souvenir à malam la musique. Le pas on a une colle, on le bas, na chana kuma map sur na compta ngote, na oma zéro. Album on a souvent en power on album on a la joie qui manque Diogo Mbote place capo tant au déjà va couper net on avait dit ah jolie qui manque ko tele gata mogo maxi place on a yé bacha mo bala matumona wom Mbote na yé junzo la sakai mamba bon on est dans le bar voilà bilan Kabuya tous allez l'eau aussi ah si c'était continue yo bien blo na zana ngoti bilo zana à part ça ya mi balé à part le pas on a ngana basumela na tsana kuma mama nga benamboyi Mbote na mama umela chaba le kwata de lemba kuna na yinkole za nga bate nga ba ne nga on le pas kokwa so megi na katonga mwa o za ipau bien nga sur na monde musique na gaza fali popa a soutenir na yebana na monde tse gaza de na zo mwana na bota bébé Chris
Bébé Chris Kotankite. Monsieur va bien matériel. Bien matériel. Quand Rav Katana Joka na teka on va na yabe. Baba ebunga oteka on. Ebunga tena teka on ngamo. Na ba o sa mbo ba ni ba kota. Blaise Fomo ba kota. Jina ba lutu ba kota. Dans la vie non ndo betana FVT mutu kezala ka Rav 80 to yoka. Nkamo ko. Tona yesu ko ba kota ote. To sombelo mtaba ba bansa papamba. Yana sala de aveno kala gena otika ngana na ga chap. Mala ba kabula bana bwe. Iza même datika nga. Oh. Oui. L'on bébé tena babu jonga sita sociale bi na ga chawa bi atona pro bi tsana kabula bana rouge. Rouge bimi. Voilà bon. Do yo même to botika na. Na bi tellement na kimba tu na sabu ba ko sala makam. Suna rap mba mote. Wa kimaki. Fali pour pas ça leader moi da bien. Alingi poto trop. Avant daga. Fali jama wo sala un mois na Congo oko sanga. Do na lobi ba wa wibo siliga so bo siliga ba gola moto na mino ya sheta mbote. Ba bana kwa. Ngamo na kumba to ngamo Zulu black. Mais il pour nous traiter nettement bien il alinga ki ozala bien alinga ki président en fali alinga musala no progresser kabu ozaki négligé na si soloba ozaki négligent côté musala on non négligé musala on non négligé boulot na ndalinga ja musala ki marat donc do ya rep nete yo ya rep so fali ya rep so fala za na kinto ya rep na osala nini bo mutapeza mbongo azate siko yo sani Kazo bigana ngai. Amiga mongo. Babana. Keneli biembe toujours. Mete to uziki ni amasolo ko force. Odilo na kini. Nabi bwe gaita sandi utosala ebele. Nabi na kimagati. Bata désolé. Moi mamulugele ngana mutabe. Mutu alugela kwa jali ko toujours. Dendo a marché. Balia, wa oliate mbalo baolia siko pipi danga. Voilà. Tout na mekai. Onyogola président na yo. Parce que ya loba à part hier era moto ko supporter Kabuya te. Oza facilité hein. Oza facilité parce que oza très compliqué, on respecte horaire en mouvement te, on respecte ma principe en mouvement te, oza têtu, on sala makam ça s'inverse. Ermo shona na ba bureau président na yo, to yoko ku parle que yo na ndeko biso ko na kati yote mona lubaki ya bilangelo wota tika na sisa to yo ko tuyona ndeko na biso ko mona nani yo atamula na president na mwingi wona na kini nani bodi lazo ipaye bo sima na joto ye gai ba pesa bambo na me ba so melanga voiture me ba so melanga voiture ba kanga mane mete ma do ba danser wana mukolo kama fadi tilo yo mbata mkalaba wotika fali de vraiment babu mokasa na biso. Non, 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 au cas où comme des BCBG. Ande. Bato gawana. Fali on a tiré ba vol, dit le on a vu voilà mutu mo bete kaka. Oko fali mo le sa basi na bandako. Tu mo sa salinga nini wana. Yemo na yemo. Bo sala te, so lo mbete ke ka ba voyage. So kimite. Misu ba kimala ba gabo do za. Vala do kola batala raia. Moi ana beta rabali na Belgique ya Marco ayuna petit nanga na beta pat na ko she bango yo nga papa mna lali ali tolu baki yo zaga yo bigedi manga tolu baki ozagi teti salam de rosa za mais ezaka lokuta yo na dila so bosima na te oh you are petit no mo me abi Tusmela mwana be voiture. Tawa demle sinat pona na ngeche mani. Nana na boa me. Tusmela Kabuya voiture. Bagina na sinde na meta madoba danser mo mukolo meta madoba mutakala. Yo mutaboda mutakala. To bada bogu mutakala se woza mutawala. Amono danse ona mono ndeba aja balutumba. Mo raisonner olanda yemo la bagage. Fais-toi. Faut pas fais-toi musicien. Mete sengane balonda ebi mete odilo ba ebi ba sampa ba zawana
mettre koba no bandela gawa baki basomela voiture na limité mais basomela ko RAV4 ça est qu'on parce que suma on a c'est de subir wabi na tama na 8 mois quand on tama bien eh kabo tu parti sur le libre kokoso c'est que c'est la Congo elle bien kabuya tala basi na tuke to comme bampan to karo mzamilinga karna ngamo eta kaka ngapa kwa mafuta ya 2000 francs kare kubolia mafuta 20 euros bien $20 pardon pour na médecin na pote toi et oh continue to na mungo pour dollar Congo bon avant na pote moi to na moi si ape maman kala ta bota to pese mbote après oh et bien si ligabna bo non et je me suis dit ka kota George mo de guerre Congo ba jino va iba mama bongo ba dego mukandila ba mama bongo donc mambo bele oh kale cha milinga doka na mo ma milinga sko ngale manzi kanzinga shari confort na keta mabe meka mongo nalela emete boy mama bongo chibambalo nalela nabima boy kare mzaminga ta kare mo mzaminga kabuya teka ngo tagalemba fa lemba fa kota George Muleka kona yo ero Congo ouais o kabuya teka ba yelunga karna ngai kabuya tenjona nana kati tengasko so fala kebe milinga ibma esila na nzila da ba chi mafuta nanja milinga esila ngai tina ngo matakar na kota koto ya ekolo nini mokengeli utikino kare ken na bimide kufa zinga to milinga esinga mate ok nage matolo tala eba to balia ba different wasepela na Zambia zino no kabila te ponga mona na ogeri nga mona mbeli no mbele en plus na pecha mettre de l'Olympique en plus na simba ki c'est trop na vie mais na bomande mutu te bon ka pour essayer la mutu te mais na simba ki c'est trop ouais pona binza bako voilà ikambi le lobi bema bolo to ata mapaputi voilà ta na zeli ta 2013 aya Congo kabela honga yo de lamba fali o makatsa mozua ba jeme sko na la ta on apina te kan tu na ngata to na te bati ba tu na ngata yaye ndazumala na to poezi patika mwana bati fala bana ngone na ye donc ba question c'est d'ailleurs pour nous ça la fali plusieurs moto pas c'est la rage c'est la rage na ba fanasis ata fale te ba fanatis ba mno ba yo ka dagu kaboshu obundi trop ukangi be fali na kisi trop popoto ya suko ba ya na biso so lingi wa osomba ya go de yo sana ya no tuna debi ya jumu so mi gena ko saote na bana mna tuna pues tona futela na lemba mali pango sika mona ba masa na ba ya na pana to na loi oda wa fonde ditunga na loi bana lemba ba yebi na loi quand you ya na yebi na papa na ndo basto ando na yebi Patrick Bachelor batazo kandol pe bazala to le ga wana chimsina kitamna mo na le nga monde bébé Ule lokwa bébé ndeni na boyo kapanda bo eswinga tona kapanda ba baji no te ka vi le ba ambu ba le la ba pale kabra le badia aba kimbia ke oboloba obi ke ermo fali kofilo bidane na raison que ana ba côté parce que ne ozolo ba ke président na bino yimo akanga bino boye c'est que ma trop yo côté ozolo la aussi mi ba ki si trop côté bakanga bino kofio comme na moi raison que lelo ninga bimisa ba fali bimisa ba bimisa belé à quartier latin bino bozo bimate kabuya musicalement parlant de tiyo boye ndingo tikala na poto mutu mo beta pena single et kanga monde mais na sisa oloba ozwata oloba to d'abord yo bobeti ba single ezo europé ba single tout bobeti na bili na bino moko na yo moko ezo europé fali musicalement parlant azana musicien te o lelo asali ata single na ye esimbi obi ke biso le tovandi boyengle tinga na regretera na animateur monene loko le equalizer Marga le pas fali. Il y a des vidas. Le bas
A sauté Codizer. Avec vida. Problème ti. Ba Rostar Kanza. Aromo to kendi pare Kayu. Kayu nga Kayu de Michael Jackson bana musique de mona ki Kayu. Bon en fait en général de mona faire bana bana musique o te ina break. Ba fantasy ba sala Kayu ça parce tala ligue na sala Kayu wa. Aganga buda goda go. Vite zimbongo bimi. Kofiolo Inos bigu ta utimboka Inos bi. Utimboka na bangwawa. Te en tout cas na ba wa na ba mboka za prompte. Inosa uta Bukavu so inongo so mboka mo ya ba Swahili ba laxe Congo ba laxe Basi ba laxe akom ne so Michael vote comme pese makambo akomobunga amobungila batutu mezo ngana banga bango ndenge nini nga bona mobutu na angola tuna inosa mangole ne za lam so mangole za ba beta na tsapi tala nege tuna mamuzu Kofi azana kokote fallait na mise mo tolo to ko chai to comparer tana Robino Mondibu fallait écoute fallait na mise mo côté lelo o abimisa to ko chai to comparer na gaz mawete fallait na niveau fallait za ana mise mo côté lelo fallait to ko chai to comparer na bina filé par exemple donc elle mise mo ta fallait ki bina filé na bino nyonso na génération na bino na moto na orchestre te lo bina filé yo masanga ibra to uta biso mbale ba petit Eric Ndombazi toujours appel masqué obala ma wa ça biso na ba niveau Eric Ndombazi yeto on est obala ma carré wa defati yecha kufa ma carré mundele biso atato tika biso to finga ye so finga to répondre yo ndeza wana mege ko fero bindata pera na biso ata koko na biso kozala koko na biso kufa kasongo ko pera koko na ngata ko ka miziki so ata papa fali na miziki ada papa na ngai te ada papa ya fali yuko mta koko na makasi ta yuko mta koko na makasi so to tali bien na quartier latin yimo leader ndazaona yimo mopa ndazaona mopa onde yimo adana ada consent de respect Virambo opetino ngaba mombele e vigas e nga bien kabuya na tete shiwe na board na school oboya na matanga na tika grâce le mama na tika wezali kama ngoli ngam na tika ngokala to rubatelo na rubusu ko bete olu bala na Virambo no ba mata na tata feshe kala vana ko ta palit pas Virambo aboya bona minene na ngala za minene ko tena biso aboya una lemba na school ouais na tika wezali kama Zakrino etali gamba ngolu likolo mo pawe ngamna yango sere mama ngamna yana bluwa je za abo nsima je to yeshe tipo iwana ya matete wana aya wana na lungwana wana batu nyoso ba imam na ngai vera mona tina te yalo ba continue loba non so luka bakoko na yo mwana yo bakoko na nyoso lungola mwana fali pupa mutalinga tiksi na yumoko na mwamba na kumumba tuna bana ona didi stone gigi stone tuna kabu ya zana ni atala kwa fale oiba ka tabina ngana pale la fas aibinga v ngana koko na yote na mwana na yo kaka na lega chiu neglija nga fali sko mwana yo abina na zolo azwanga fulanga koleka yo obo ya pwana na ngo fali mutalege na kumbata ayu na video la lobaya ngelo bako wala pino lobi na Kofi Olomide mais da boss to batende yo aboyi bakoko mais ngana lega pa na ye na koko na eta adonde tana ngate fali swa pesa nga chance wana na ye bana to ba ne chali comme ça mais makambo ba argument zo loba koko mo pena sala succès yo sala succès na ba clip pa fali na okaza fali na ko sala succès mais libanda ya fali na sala succès na biso nyonso na libanda ya fali mise mo na sala succès pe na orchestre yo na bango abo ya tikela biso album nga betala nanu na mona te ba ya to kama ya to kola na kiko abatiti mutu mo créer ye ba to fait toi musicien voilà tata simba na ro mi gende yemba to mi voile simite ezo kuna ndako na bino etadio atikela biso banzembo nga betala libo pa kuna ata zambala basango beta mate dima to Tolo baba koko en dehors orchestre fali. C'est ça on appelle bakoko. Moni lelo ana koko bina filé. Wera lelo ana koko mo vibrator. Parce que dans mise nyoso fali bimisa o bolongo na orchestre fali en général. Bato bana kati ya orchestre. Tu voilà selon
c'est la compréhension dans la vie, il y a beaucoup de confiance lobby. Bamisé nyoso balongwa F victime. Ena mutu mon côté écoute, ena mutu mon côté à un niveau ya Ibraton piano. Tout cheno Ibraton piano. Qui a un orchestre pe, yebo pas voyager ka, abeta pe concert. Bino nyoso na mutu mon to évoluer. Mutu mon to sala orchestre, bino nyoso mutu bolongwa. Merci. Tu n'as rien. Bon, donc il y a une musique à dire. Bref, on voit Coco Balouba wana. Ils en ont un petit. Tout le monde, on voit Coco le binini. C'est un JB. Hein? JB wana JB bien au monde on a dans la Coco. Il est un Coco JB. Attends le belang, mais il m'a collé un gars. L'idée moi t'as le JB bien na gibango. Na uenye omba. Delgajibat. Ata bencho na biye. Président. L'eau na lobi norbat. Duba ko jota non. Ata vewo rabi JB président na bisonyo so me masananga. Nous avons gaz na nous avons masana na matière na. Na masana satana rabo ma satana. Abo mate pa ebi china re nzama banduma bazala pa. Ale nzama bite le togo ya la. De secret ya. Donc mudu ndezana ko kwa zala wate. Yo sali mwana wana. So, iselo kwa bozana ndako na bino. Toza 5 bana. Papa linga bino 5. Ami geniem. Très bien. To papa linga bino 5. Iselo mwana mususu alinga bitinda. Mususu alinga bitinda te. Mususu pe algeba senteye. Oh mon. Do itana papa zana ba défaut na ye. To ale na quartier la terre to no mona. Bon, na te bige c'est le ouang ni okora ba fali na ba vocal. Oh. Mais on dévoile siko. Ah ni okora ba enfant. Sera noirite niamugunya. Simuguimbanguna. Seje munugamba. Kadene malula ye balimbonge. Hasemo geba. Babule jepone. Ando okora ba bro. Fala ebi baba buru wa ibono. Le soleil n'y aura la bonne bafouka. Mais non le bas. Na danse, elle est guerre moi elle est une gâchon elle est prise contre. Elle m'a raconté buru. Pour ce soir ebe. Buru so benga. Avim. Moto ko fa côté la nani. Yemba kuna. Yo ba sala ba kokote. Ata bura sa elle ko. Yibza bura sala koko na. Acheka général, acheka falite. Ngalo na yambi. Bana dala bakabuya na yi ati ade. Bakabuya uza Mo ba osa desordre. Ah. Bakabuya baza osa desordre bonde. Ah ouais. Bien so linga Davia kuma na bandega we au we mana inosa. Ah. Ze inosa ya. E ba nonde. Ki mana ba Gauna ni wa uve mana mona mwa mukiba mozi mwa lichoko munene wa Mama nangaye. Kuma mona ona le grand pé. Bon grand pé dans le système. Ah. Moto yo sa ba fanti yo ata ba boza ba la. Ndinga nanga sa fitina ba Jacques. Iba Jacques. Ba Jacques ba sa ba film ba so ba sel ba désordre papa ba lo ba watela ba film ba bina. Iba tete mo le gabo ya ba ivo ba bina bo. Ba sala ye paraso ba yibio. Bakimiso basekio bache moga mulai mo amkura bina balata bata yeshakite na yebina oh gazi nga mpoza na bango nde na tina batute batata ona na pota merci Kabuya to l'action photo to David na nga voisala to l'action photo za concept émission eza concept émission na biso merci pour le passage na yo merci na ni nyozo laksanga na mona de fala bake atika ba drink so atika mino Kabuya na donc sawa na ndibi na nga bongo. Merci, joyeux anniversaire na Enoche Mongo, bébé d'abso anniversaire na Enoche Mongo, joyeux anniversaire, profitez-en que les bons dieux vous gardent bénissent. Ogi Moke, Topé Siombote, John Degama, vient d'abso na à Londres, merci. Merci na Jimmy Chimanga, porte de la chapelle, partenaire officiel, mouton na mon thème ma jeunesse, Jimmy Chimanga, vraiment, nzama pa bola yo. Merci na Ivan Tumba, patron na Kati en Vex, patron vient na Ivan Tumba, moko na Kati en Vex, moutou yambongo. Merci pour na yo, merci na choisi Matata Ange Céleste. Allez-y consommer chanson éternité na formule 7 ya fali pour pas nous moment il y a patron en vendu un millionnaire sérieux choisi Matata Ange Céleste grand patron na mboka deux fois tu ça dit l'album on va patron ba mingi mais un jour aussi Matata moi je confirme avec Fox que parmi les millionnaires
Bazu Banzimu na kata famille city, il est parmi. Ba na 3T. Mais na autant ngate pona silisa mais allez-y consommer Nzimu wana eza wana internité suka na rumba ba sere ba TikTok yango donc suka na rumba venanga choisi matata Ange Céleste patron des patrons et puis poison Kasereka poison patron millionnaire. Je confirme et je reconfirme avec Fox. Poison Kasereka patron venanga passer ilolo car ya mbongo na Joburu car ya grand car ya mbongo na pesimbote na Junior Bongongo Union européenne ya Union Miguel na pesimbote na Union Junior Bongongo na pesimbote na Chancel Mbemba de Midi Nzambe ya ballon. Ouais, grand joueur. Chancel Mbemba. Grand joueur pesa kabuya pe pesimbote. Mbemba yo mona na te yo. Nzambe ya ballon. Nzambe ya ballon ya ngamugo. Chancel Mbemba abeta yate. Kindu. Na beta akota. Chancel Mbemba abeta. Kindu. Moto, Miguel. Nzambe ya ballon. Ekomi. Chancel Mbemba Nzambe ya ballon. Honneur pe fierté ya mboko na biso. Moto mo la drapeau contre deux fois Marseille à Kangi. Motema ya Marseille sikoyo. Tu peux se moto gelo quand international gabonais mais parisien David Molinga Falcao motema ya Gladys Tambembo. Tu peux se Guy Baye na mbote mobali ya Massivi Baye na kati ya Italie, Kelly Tsumbo OGFC de Paris, Roi Bilamba na kati ya Angola. Macolino la Roma motema ya Clarisse Lopeng. Miguel. Pesi binonyo sombote. Boto na biso belé merci na réalisation ya image na son. Pour tout ça la image na son. Il y a Oxy de la République. Merci na G Fabrice Nangola. Merci na présence il y a Banama et tout. Tout ça bonne carte salle. Tout la photo de concept émission la biso. Maître Mongo. Tu peux sur moto et puis photo moi genre. Il a accompagné vos premiers amours. Il a bercé votre jeunesse. Et vous a consolé à travers ses chansons quand vous aviez le cœur brisé. Durant plus de 45 ans de carrière, le voilà encore avec un nouvel album, Légende Diamond, qui définit en réalité ce qu'il est. Koffi Olomide, le grand Mopao, vous emmène sur une autre planète. Koffi Olomide, Mopao Mokonzi à musique congolaise, Ayeli Bino, album Légende Diamond. Ponaba fan ya bonne musique. Bafan ya musique internationale, Bafan ya musique sans frontières. Mopao Mokonzi, à Kanisi Binona, album des albums, Ponabino ba légende de la bonne musique. Allez sur Koffi Olomide YouTube pour savourer de la bonne musique. Légende Diamond. Les darons au charbon, à m'arracher du pain, fini le biberon, les enfants. Pas solo la vérité. Wana. Mona, yo mona nani? Wabino. Nani? Mutaluara mutazana mbongo. Yebati, anga jet. Balola yi. C'est bon? Wabino mundibi, c'est bon. Na fali. Judo Club Kalamu, toujours. Obuka no bato, boka no bato. Judo Club Kalamu. Na bozani deba. Maître Mongo. Arnaud Nkufo. An Sada. Kabananga Okosha. Élysée Ifika toujours. Et voici la nanga yozo bébé. Un ange. Babana. Otunanga suma modna tumba. Yo muto yo à travers yo ne Robin no monara fali. To ezaki na banzela mususu parce que yo zaka na F victime, Robin no putena fali. Yo zaki na F victime obogela Robin na générique na. Ezala cop, oyo sala cop. Robin bien aye. Ozaki pe porte d'entrée à relation à Robin no na fali. Ah, c'est expliqué ça. Porte d'entrée na te. Ya sala mamna. Elle me doit prochaine, yemo aduka ba jeune. Non peut-être ça va baser. Les mola. Des millions. Cheko mbila. Respect place azali. Les mola. Il a partie de biso ebit. Kitoko. Parti ba umela. Donc motema maman te vale na habité. Maman avait baba basu. Ah. Ouais, wa maman. Robino na ibande ni to peut na mbinza ko to ba idi ba diata. C'est juste ça que tu comprends. Question c'est que soit tu as port, soit tu as porte ou soit tu as na mgoze. Na expliquer Robino alende, yo ni ala mo na parler. Papa bonga da sura bana na mbinza ko. Ouais, ça problème te on tout na te. Ah, ga nga ko Robino azwa ngande. Vous avez porte d'entrée te relation. C'est tout. Relation te ngana ko parce que na ko taka. Tout les presse Robino a joué. Te ko zonga te. Tu ngato comprendre to comprendre. Robino to ibana ne ni banda kala. Ah. To banda to bete na mbinza ko to be di ba diata.
Obino avana na mbinza so na ye changa kuwa na omona apa na basoki mo beti mo boye pembe nga so na China kaye e mona Robino petit mo pembe na no China ye ayebi oh mais na na ko tu mais yo Robino mukulu na oti mama o petit na ngai Robino petit muke na China ye atana mbongo avana shiba na sisori kwa badia to kitina sena mbinza ona bla story bata kota badia ta mbinza n'importe ba misa va boire sur ba tika na kuto hivi yango namona petit mo mecho la pata ba suki bakanga batiki to alela nga pa tellement nga pina lemo bote ba suki seri wana ba mona ngonde kerosene bogar mo ya kuta fala tuetsika wa lela nga mabe namona mne na mela maji ya chumni nga lipa lenga chenga mwamba na fanta lipa na mwamba na fanta babu chunga limbisa ngai Robino mna awasu na lipa na mwamba ba cha fanta na changa kwa ya kana yo ese lote wana ko choka te daba zunga pin tiko na ye na oya lem tu falate na vanda ka pe babusela babo na bango ka pesi na baki pete o ke bendaku o zengo tana mna ngaba esa nga lote na detourna chomon tan yo simba aluka nga ye mogo awu ba wenge na chawe ba winga de ana se ba tikse deja Chema winga de ana ba ko na peli de na ta na izute na lugana ngaduka ngava pade onduka Robino ya taimo ezalukula na oba ndene ni na pesa exemple lukula wira nzona tunje ulukela yi da wira nzona da ase wira nzona uza na pusa Robino ndio polo wawera no tumika siko bongo donga na taona siko ko menga kabuna somi Congo ni gena toke ba Robino ona nga ya bogi dima sauvé na ocho bela ta na bogi dima sauvé na be na bogile alba dima sauvé bima nzela moko na dima sauvé para ndo le bizanga sute lugola Robino oh ye moi na ngabo mwana ye ata bola mi madezo nanda ko na pino bakolongolo kupe na ka chape bafa to poza ko libanga me a tshela matso na se ah ouais na zonga pe okesa na obo wa de masove na ebita nzama moko so ba tshena bar ndo ke na tshena lemba pena baba nga baba ko na boso matonga de na mwana potwa ko na zonga ti 2052 lo baba refulenga moi na ngazana zimba loch o ko me ba jo ala coupe ah te nga bapanza do fallait que il kanda pour bokeli Robino te pela gite na yo bola tu pe gitabu zaga bongo dige na bo na ko les amigo poto ba chewa na ibi ba chewa duze ngayo apale yo ande kuna tolo no ba master na fami efati mais ce que comme on Robino lelo o andima ki contraire à Inosbi na télévision et créer ba problème na ko sayo te migi wana problème on est au na ibi na ngama mu wana te to sa mamizo na ile na TV a dezola bagi chola na migi na yo na mona ibi o te mutalo na venia mama na lombi fakle lombi mbote na bango okota ngote makamwa na boyi to luba mama biso mususu tuna ata chanter faire ndenge nini comme micro trop faire te ata bien bando poto okuta combien de fois te na mona ete c'est pas bien boka na dynastie boka te dans baba ta na ba ndé oh mais vous va chambo na mete ah ouais soit chela na boka la ita mizo deti yo toko remplacer na pesa bi na ngasola jo pesa wa papa na sola na viana te bungu mama na papa na mutu na italinga ah ouais italinga de mama na wango italinga de donc celui là remonani siko toko remplacer na pesa na na nko na remplacer dango rapide mbangu kude zelate confort cha wa pu ka vun kangai la dynastie chali confort salaka naloba neti bido bini toko zo toko za na confiance pena ko sala ngo bien na dynastie bido ndeti aye ya bil na ba blo na mo ya mo kalanda mo kalanda zo ya mo kalanda général ko siko ya bil ya dynastie ko yo na tate na ta kinga na blo na ngabeta mikolo na ba bibi danga woo ndi ambia jino bibi danga mambu ya loba bibi kabuya go bima de bibi atambule bede kulala nanda kwa batute
Pointou. Oh Seigneur. Kabouya mogo. Lolo. Maman lingi comptoir. Na de l'hôtel à boy. Maman. Alingi comptoir. Maman linga comptoir. Hôtel à boy comptoir. Tout ça. Bilo Kabil, sont exceptionnels au Togo. Au bien boulot, on peut hier. Il y a go journée lo Kabil. N'est-ce pas remplacer Finiti pas pour l'idée la coste. Il va remplacer pour la ville. Ngokula ngina matizalema. Ayaya bimbwema. Ayambwe. Oui, faire bouler. Na Bill bientôt on remplace la dynastie. On a c'est l'UNESCO. Miromi amzumi wa garama darama jambete. Don't want bete go war me the willow. Come on to John. No Bali. Na Bali. Na usala salad. Na usala salad. Na salad. Jesola tout le monde Bali but salad. Jesola. Aliga comptoir. Aliga comptoir. Quand maman dit hôtel té. Aliga comptoir. Tout côté la comptoir. Mais dynastie Kabou yana sele. Oh vena mande fanzambe. Jimmy Chimanga. Jimmy Chimanga mode vio. Porte ya chapelle. Mwana nga. Porte ya chapelle. Bachukingo kuka. So junga te kuka mwana nanga. Tuzula. Lungula lata gondo vino ya. Obi ke Jesola photo causer makambo ya Jesola. Na kumbale to sa to bita ba salade. To kumbale yo. Yura sele na dynastie na tutu. Mais que dynastie c'est ngabungut. C'est le papa qui. Mais oui, il faut pas voir un bidisco à ça de côté. Bila ta maître, il y a celle mais bila ta maître, c'est le tout ça clair. Nani? Tu as ta maître nandenge ya musique vena nandenge ya solo. Ah. Ta maître, donc c'est le mona mutu aibige dangwe ada prêtre mombo. Na kita na kete c'est le hôtel. Moninga bouger abeta ba karamo biso na tsoa biso. Biso to ba bita bilginto. Ah ouais. Domona ni matema bo atile, voici le maka moko. Ya asila wanda ba ko ta fere gunani kumenena. Kunzardo. Atile mo de voir mbongo ezala kana ngote. Bo ba bil ba de bele apare ngai. Bunga na kashe nanga. Ba voici le ka moko. Ya. Ezate uganga ukewa. Non, ça c'est bête. Non, ça c'est bila binzim non ça. Mais c'est le qui on a pas vie hein. C'est le atale bête va attaquer Fali. Autumna egre moni egre baliango. Au lieu poison. Ado ka bête na atale bête. Yo mundi on sa clip na toki na lamba. Yo mona fala sa clip a toki. Ba chele ba van la terre. O kabu na lo ba ibinga na beta oda junga ba ibi. Na on bana ba mettre donc go tu yo mona ba toxique. Ba koba force ba rodilon mona ba mettre ba kanda donc yo mona ba koba do yo o le gars ça to ko kota ba mbeli mbeso mécanique na poche tro. Nga chepo na ke belgi ko ta mettre Ziko Maye. Maître Ziko Maye. Bobo Van Damme. Toujours à Zombote. Maître Ziko Maye. Jésus Maye. L'option. Ba générique Bimi Kabouya. Aux animateurs. Aux animateurs à mon. Et l'autre boya qui a ngouyu téléphone il a na plateau. Défaté. Ba générique Bimi. Aux a parmi ba. Aux a parmi animateurs à mini. Défaté. On a parmi animateurs à mini na mboko na misune na loba na débit. Lelo li to une heure indimi générique ya nani tona générique ya liboso kati tika mige na ngana mike to ko mana suka bana lembi na lembi manda ngambote mère bono no tsinda na testo te awa na prière mama bana matete manda ngalimbisa mama ba yebso na téléphone kabuya le ba be wa na TV manda ngalimbisa mère na mbona yo bono ya batela mwana nga bouger te je n'ai ni sur normal je n'ai ça ya mettre mo expire biango je n'ai ça wana je n'ai o nga se fait na wana neo ya liboso ça ya mokolo jibenda balle de match ouais bakuba so bini ni wana be na tu kukuba wana do première jeune gangwana yabi balé embaleza nana boyi nyongo a Fabregas echuana achiba taxi wana na kola na wana baba bulo ndi fisa sa kala bana limite
Ça va pe. Voilà pesa ça va. Wana pe ça va. Mais sous souvenant ya selo betna ma betika na ritima ya roga. Bula na ngai. Baritime wana yo. Baritime wana ba. Baritime bola na ba misusu na hivi na ngao. Bon je n'ai qu'à fallu qui ont été. Banzembu. Banzembu je n'ai bina batala ko bina parole ba limisanga. Atala ko ngosa ma sexual wa batikile ndi tante. Toko bina ya sikana ko suba spreta ngote. Sikama. So babiso to bisa bagua bakka. Sukata ji. Bata sentiment de to agende. Fala nga bodo bana yi pozi hapo na sala boy. Ba tellement wa banga après c'est trop yo sala ba bongo. Nga ndolo bana nga bunga zo na mwana nana ga chap. Pire petine ya kat. Mais ano pesa la di kuwa. Tia na suwa suma na boîte merci kaka. Ma ko sis gajo na Belgique. Na maka monikel. Bao. Ayo. Année où tu as Bastad, tu as Fabregas, tu as Félix Ozé, tu as Ferregoula, héritier à Banil, Stade des Martyrs. Et pression par rapport à l'événement Bastad Yanné. Té. Bati ba lengi mati wana na ebite to ba umto. Poisa bati yo mona ba deso tete le kana mboka bacha temo. Mati le ngo bale ego do mudindo sala ka ona bet. Ya babu ka so kitwana. Shiga sumina kizina mati. Ngai mutalombi. Vio mona. Mutalombi ve. Mati moi j'ai salle de fête. So kaniga aya wo beta aya. Tala. Muto na ndimi kwa sala plein na martion le ngona ba vinde ba beta kofi we rajebe le ngona fali place sala wana apo pa ngo biso ba to ya poto to beta Berti to para Berti banda kala migebi to banda ngo da wana po pare stade mardi to banda kala ba po pare ga to no po de ba mete ba opita ba de to no pali abeto moto de Berti banda fe buyana pale to beta ta to na visa ya 7 mois. C'est babé on va 7 mois plus d'entrée. Donc tout ça oh il y a plus ils ont pas payé non. Donc confinement côté on et c'est ngaki retour. De wana bana na lo bana ningation. Et ça la bongote. Et tu te marti et tu beta ne bien wata goga ni merci. Alors on ba jeune mike lo ba petit na mike na simane ba baby a filé. Babina poto wana na ba bina poto ba inosi bi wana yo inosa na obeta mati pasa ibla pona nze mine kayo miga maji yo mati umone yimika bona otala plan na mati wana ezaka cheta bagula mbote na ba wana pesi ba bijou na ba fleur wa bagula bolimbisa ba wayo na za bino le goal am da wota plan na marti remplacer fali ba confirmer ba on de mama vita imana c'est dans adversaire to ya lo ngeti ouais et ça adversaire to makela ni adversaire c'est adversaire ne bina wo ba wario ba yaki ba golo ba roya fali na pere ba so la raté ba ebani ba koza raté so ba texto ba ko mama rapet yo na bo ma yo santi me obeta ba ko mama pa Baye ta musique mais bon vaya bino bomba batura ba texto yo santi na beti wa ta ka di badi ne ferme ngo beta mo banga ba sala sauce agi mazei yo santira bata fere pe kuna ba sala sauce bicho tani tia ba potana mafu. Donc, année où tu as stade des arabes. Il y a un peu d'abord, moi, comme on a beauté. Ouais. Nigéni, man, et puis, on a beaucoup pour respecter aussi un animateur non international. Après, c'est moi. Merci. Comment ça? Ben, ça, c'est l'année carrément tatouage, j'ai béni dans les autres. Yo, non, pas, ok, mais tu vas y négager. Attends, il a dit bon, ça. Et où tu as un Berti, poto? C'est Amado. C'est là, on a. Neba ba mote. Amado. Te ba ba na be me poto ne pas c'est pour mtaya wa po. Totano Boussole. Wa animateur monena zana pale. Ngane to zabasi bazana ndako. Doma to zabasi bazana bandako, babasi ba chapiso na bandako. Na bana ka ndio anza sona ngona hiyo anake utamwasi na ngazo na ngandako na zangai. Adet na ngaya ngo so sorenga. Mechi kapia
Oh madame, moi c'est pas ça nazimi encore. Balo na ba mazim te ba o ilungwe. Ayuna. Loba. C'est un plaisir yamba. Mais gene ma loba na se peso sko bilo na ngolinga. C'est un c'est mais bilo ka sigezani. Bilo ka sigezani ba. Ah popola ko tomo na suka. Bob Jonga sepela. Nyoza vali pupa salela ngana pesa matonde. Vali pupa pesa ngana pesa ye matonde. Olaga kinga yivoatire pali. Dala lelo na koma kufode ba metro. Tosugi wana. Wana pa bimso. Ya yote, zela boete zo na ba désordre ne to bima. Tona tsugo. Mavanga mami we magambo kotina kinchata yo kama we. Mawe. Mamulambi nyozo lambi madeso bosane loko moko bundu angulu mama lambi bundu angulu. Bundu angulu. Bundu zani. Yabite. Bundu matoi zolo bundu nalingana na mtoro ba bundu zani. Ngana ibi mambo zolo. Bundu angulu mama lambi bundu angulu. Pajama mba bundu. Miguel wa Charlie Confort, si vous dendo, on peut consommer dendo na bise à Charlie Confort. Et tout bita déjà dendo ça na marché. Dendo on que qui bon Charlie Confort biso sabsoka bien de yo male mogila andambe male Charlie Confort ben mon biso sabsoka bien ningo kuta pena roi David et père Jonga. On peut se mettre Jonga Yoga David mtati titulaire mais là chef kuna roi David chef tinga tana eta atana tana ya da mukuzi nga mulai buzaka mikuzi ndemo moko ezalo tata piringa mona ngaba na yamba na ngaba ya utaso mboka mubo za calme ndi dawana kota Jonga la vendredi Suzuki to sera na quarantaine tino ndi ala kaka biso na roi David tina kontana Jonga imoko. Mais roi David est chef na Jonga kuna. Chef azalaka te. Jonga boto za chef. Bona na futa ba. Roi David o ya ba mona be wosi ba kanile mzinga mna zo clean ala la iwana na gang clean. Age sumananda una yi. Ade da clean ngana kapita ko. Bob Jonga bote. To banano. CNN samedi alligator. Adama tala go. Ouais. Aboga CNN on a grand. Yoga. Mama yibi agena mabe. Muda bongura ndombura ndenge na yi. Alligator. Nati mbote pa zali alligator ya ngamugo. Bandeli betara kota Jonga Suzuki. Samedi siana dimanche vena ngamela alliance to zala na ba dadi mobega. Le ala kaka mibi programme na biso. Très bien. Kuna chef ala te kuna zala ya ngande yemba Jonga futio. Kuna za yemba ne bima. Bafuta c'est ma bé bafuta na mo ma bé wana tole bere wale bida la chefana. Merci oko remercie votre poto kuna shuka émission biso nda ba mbote ba mbote ça bien mi gedima mbote na na yo moko merci gedima kabushu c'est bater ngama trop habité wana mutu na yo obanda kala aux de la République de la République na bosante et en ob kufo en 7 kabananga ukosha eleze ifaka bébé enosha bosente to rape belé kameba na fiti bonga no ko libanga yeso ngaba mamuntu ne ilutela bosane ilutela to bosante senya bien bidon zola sacré Eriki Mabundi mwana pota solo Eriki Mabundi mutaka baka 200 € équipe Eriki Mabundi mwana pota solo mbote Eriki Mabundi muluba Eriki Mabundi muluba o ayi banga te bon jino balu tu bana mingo jino sake mos na na star o ayi ki mos na na star yo ka mama so mwana mama na bese bizo mwa itali hotel ko ba so da ba ya nga misolo so ngamoko na botante Mika Mongo, maître, maestro quoi. Mika Mongo, Mika Mongo, Mbodi, maestro. Sinon, bah, tu vas dans tout le monde a dimanche
avant de la vie dans Melia, tout dans un match na terrain à Aubervilliers, na Charlie Confort, na Aubervilliers en terrain sur fort de Aubervilliers. Viens hop. Na Aubervilliers. Eh Confort. Tout ça na Aubervilliers non. Na Aubervilliers tu beta match contre Banangingo ba mission tout na ba mettre o buganga rouge. Tonde zona ya urubangu no ko na ba bodde. Eh ben noche. Ah ba tango bina bitego. T'as dit R9, na bosanité Moria, Lubaki, Moria, Lubaki, na bosanité, il y a pas de deux jours l'agence assez London, toujours collé kinda, maman deux jours comme bouclé. Dieu rançon mbote na ye, Ibembe na mbote na ye, Dieu mon pas mbote na ye, Boji boza na mbote na ye, Jimbo fosa mkilangando. Félix Oazé quoi pe mbote na ye. Oazé quoi? On a vu longa ubaga mbote na ye tout ça. Merci Ayuna. Merci de votre retour. Vous abonnez. Merci la force. Biso na bino tukuta nimbalasima. Soki Amazon était resté connecté, resté branché na Sola Vérité. On est ensemble. Restez connectés. Merci.